Ni tariki 6 mweri jwenana mwaka jwa 2024 na inguku gwatogeni ikiri nteto cietu ceruthe nkureterete cio kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amwe na nteto iria nkureterete ni MCAs kwira ngavana Kawira iba kumenya ena mubango jwa kuithia mbunge auke. Wathuganirwa bakwithia na kwinyangia kwa Moses Lenchero kwirwa gwatwe. Nja ya Faith Chinaguchwa kioto kia wakuragwa ni mwingi akirikana ni mwamba. Nawe mwandiki munene wa ODM Edwin Sifuna kuga Azimio etiaragene. Mwonanirio yetu wa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu chiriambiriria thaiji. Koti ya Maua niritite watho gukamatwa kwa Felix Kombo, umwe wa thuganirwa bakwithia nja cia musiasa na mubiashara Moses Lenchero mugambithania aritite ugambi bou nyuma ya mwekuru wawe kuga mwene kajitwe ende arinja na atende omba gukinya koti na ria thuganirwa bangi bakinyite mbere ya koti. Wigambariri na ndere kagwetwa tariki 24 mweri jwa kenda mwaka juu. Koti ya Maua iri ntuku ingi ya gwitika igamba kwa thitangwa bawinyangia bwa into bya mamilioni ya mbesa bya mubiashara Moses Lenchero ikarika ria thithikire meri meka yithiri nterene cia Kabwitu gicigone kia ubunge kia Igembe Central. Koti ije gukurukira mugambithania munene Felix Kombo nitite watho bwa gucwana na kugwatwo kwa Francis Mutuma Ruben ni nyuma yawe kuregiwikithia igambene na atuma mtumuka umwe akugi mwekuru wawe Purity Kirito uria erite koti Mutuma amwirire auge kajitwe indi akurua cie kubarua cia sibitari gukujira no mwajie ciaura mwenzenu walipo na hiyo sababu imeletwa mbele ya mahakama haijadhibitiwa vilivyo na ushahidi ambao unahitajika. Kwa hivyo itabidi koti itoe kibali cha kukamatwa kwa huyu Francis. Koti ijaridhishwa na maelezo bila stakabadhi za kuunga mkono hayo maelezo. Na hii ni kesi ambayo unaona iko wengi na mmoja wenu afai kusimamisha kila mtu ukirudi hao mashahidi wanne ambao wamekuja bila sababu ya kuridhisha kila mtu kwamba kesi isiendelee. Bobu gitumi gia koti gwita watho bwa kugwatwo kwa Francis Mutuma igamba riri kathikirwa tariki 24 cia mweri jwa kenda indi Mutuma agwatwo mbere ya tariki iu utirio ritumba ikuthikirwa. Francis Mutuma aliona anatembea akitishia wale mashahidi ambao wanatoa kesi dhidi yao. Kwa hivyo ningeomba koti iangalie hapo kwa sababu anadhishia ile bunduki wanayo wanapenda kwa barabara kila siku. Dennis Mugendi, Wero TV, koti ya Maua, muciini wa Maua, kaunti ya Meru. Faith China uria ni mukari wa kirera urirwe ni mwingi nyuma yawe kumenerwa akirikana na iyete mburi na nyumene ata uturo bwawe agechwa utungata kuonokia moyo jwawe na jwa mwana wawe uria akamatete. Faith uria wari o murito kagita ka unyomo bobo aririkana gukwa ni untu bwangura regional na ndenja yawe egochwa kioto kia mwendwa wao. Ni turekie bari gwiririte nturania kereria wadini ya Nkodi nyuma ya mwekuru umwe murito guta uturo bwake nyuma ya kuburwa ikiumbu ikugi gutwigwa njau akira wanejite mburi. Antu abo bari antu batano bamwira kwiya mburi lakini tikari na mburi na retwike kana yite mburi nchumatano lakini mburi yari kwa mwene haya komo baya bamuretera mburi nchumata baya bamubura nchuma ntwe Aramisi nyamba muturire Aramisi otugo iro bagire musi
bathongira bamugwata bamuruta bambire kumubura bacoka bamuringia rugongo bamuburira bantu kwaina kamuro mbere mwene athi kugwatwa itinagire kurutwa nyomba akorutwa nyomba ira nathire kurumwa tina nakuwa kwinyereka ira naringire mwene thimo aya mwene ira neretire ugitina na mwejathia kaiya mburi bathi bakagwatithia kanoti mbete ciatigara baire cukuru ganto bamuche bagitigiro murigo omunene wa kurera ana bamututiki batano kuruta mbesa na mwiri uyu tibati kuma uthikuthikwa nontu neni chaina wa my sister na ari njara ntia thirikari ende ko tubati kuthucia barwa tumeyabo tutucia barwa ke thirikari tutucia mwiri wetu tikuthika ira tigeterwa na runini mono nontu kana karagati kana kamyanka ire na karagakuru ikamyanka 15 ende nkona gutio twingai murigo mone tutigaritwe na murigo tutiumbanire twi tigo nontu wetu turi batutigete na tutigete antu batatu na tio twinde batatu tiwe nyate na baba ke nontu murigo na batatu tigete na banene muno na murigo munene muno nyama mwangu atiumbanira na tutikuga mami atiumbanira ima mimi yanke akene diete muno na atine nyenya ucheria tuginya baba no emoyo mba tutetheria tutinya baba ende tutegemerete mami no mami tikwena kibaromba kuthigo nkorokiba urite thirikari gutigira mututiki na kuwata gioto giake mba utetheria thirikari enjibera noru nondo tie guntigana naru nruta antiomba kurutethia ondire nya kurutethia aina gere kundaithiri baba muragire mwana Ingera banjo boka pisa mangato dinabo. Nkiripotera uru TV kumantere chethara kanturania kereria Bito wa Paul Gwakabithe. Mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna na ugite gutempatho iria irio kiringwataniro ya Azimio akiuga biama bionthe biri amwe na etuare aruare kiama kia ODM kurekeria kiama bao gweta kanjune ya aminista itiangaratania ngugi ya rutere ruregani mbungene. Tuko kadomba nyuma ya kiama banene kiamani kia ODM gutaro gutonya kanjuni ya mawaziri kili thirikari ya Kenya Kwanza ni Rais William Ruto ni kwithiritwe kigwetekana kumera mpatho gatika biama kiringwataniro eno. Mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna akiumagerio mdena utajaniria mieri eno. Sifuna akiuga biama bia ngwataniro ene Azimio bili ya mwakere gutigira utingogi baba ndeni ni bungeni ni bokuthina mbele. Nataka nitangaze kwamba vyama vyote tanzu vya Azimio viko pamoja, vimeungana, hakuna mgogoro ndani ya muungano mzima wa Azimio. Tunazidi kufanya kazi yetu kama wale ambao ni wachache ndani ya bunge la kitaifa na bunge la Senate. Sifuna akiuga gakiri musemani wa umde wa bunge bangwataniro eno biama bibini betekanirite kuwatambaru itegarira kiama kia ODM gutara Juneti Mohamed kujukia giti kia mutongora baba nini bungeni hamwe na Milio Odhiambo tawipu wa baba nini kiri bunge eno. Kwa hivyo kumekuwa na kikao cha wabunge wa Azimio na wameidhinisha kwa kimoja kwamba hao ndio watakuwa viongozi wa Azimio ndani ya bunge la kitaifa. Nataka niseme asante sana kwa niaba ya chama cha ODM kwa kuunga mkono pendekezo letu. Given the unity that has been demonstrated today, that I see a very bright future for this coalition. We are going to stick together and do and execute the mandate that has been given to us by Kenyans as a minority party in both the National Assembly and in the Senate. Amona ugo kagita gaka abunge bae kuruba kiama kia ODM ni bolti Raila Odinga gutigira governor county ya Homa Bay Gladys Wanga ni akonenkero tongoria kiri twanyatura tutigitwe kiama ni giki. And we know that she has the vigor, she has the energy, and given an opportunity to serve in any of those 4 positions, she will take the party to greater heights. We know Baba cares and he understands why it is important to include women in the remix. Tunataka kuona kina mama katika Central Management Committee. Tunataka pia kuona kina mama katika NEC, National Executive Council, ama lile baraza kuu la chama cha chungwa, na hata vile vyama vingine ambavyo viko katika muungano wa Azimio. And it is not tokenism. We are not asking or begging to be given. No one can doubt the capabilities of Honorable Millie.
No one can doubt the intelligence, the competence she's bringing on the table, the experience. She's a seasoned politician. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. Arungamĩri ba ũkaria Ntere Chiandine na Rwanyange nĩ betĩte hamwe na gwĩka mũcemanio jwa kũrikithia ũkaria Ntere wa yuthi atongeria batunisa na kurubanjuri nĩ bamwe ba baria bagukari gĩkarone gĩkĩ. Ya kwamba Chief Kirinya ananiita mimi ni mtu wa kuhudhurania watu, yani kuleta watu pamoja. Ni vijana 10 ambao wako secondary. Kuna wasichana wa Kiigene. Kuna vitu ambavyo vinaripotiwa kwa administration. Nataka kumalizia. Alikuwa katikati ya hii migogoro yote na kushughulikia kuanzia 25. Na inasema hivi, mpige ya vikairi tana. Nikuja Shakaora hapa kwa hii shamba ya hospitali. Kukakuja waizi ambao wanaiba mbuzi za wenyewe. Na hii ndio malalamiko ile bwana ACC ililetwa kwako kule kwa ofisi. Wazee wa Njori Ncheke shiraini yao iko Nchero. Shiraini yao ingine iko Kenyaritha. Na hiyo ndio bwana ACC hiyo siku tulikuwa na maandamano alisema anaitambua. Akasema atambui hii Njori inaitwa Njori in quotes ambayo iko Ndiene. Shinda moja hao watu bwana ACC wako nayo. Kuna watoto wa Njori Ncheke wa miaka 25 na tujawaona hapa kwa wazee. Si ni ukweli? Hao vijana sio wale. Hao vijana ndio wana arrest. Na ndio maana tulikuwa tunataka tuambiwe maneno mawili. Kama GOK itafanya kazi kukiwa na Mr. Rekonga, polisi bosi ya Rwanyange, ama ni wale watakuwa wanafanya arrest. That is the demand of the community. Hiyo ndio community inasema. Tunakuwa na cooperatives na societies. Mtu anaingia kwa society kwa ajili ya manufaa na biashara zile zinaendelea pale ndani na interest za hiyo society, hiyo cooperatives. Ningetaka kujua leo katika Njori ni society gani wako naye ambayo inaleta faida, inaweza kufaidisha mtu. Tunataka kitu moja. Ile kazi wao wanafanya wafanye. Na ile kazi community inafanya ifanye. Na wasee wetu wasiingilie community tena. Sasa tukiuliza hivi, uongozi wa nchi inalindwa na vitu kama 3. Kuna spiritual leaders, kuna administration na kuna political leaders. Mimi nauliza tu swali simple. Watu ya Njori wako wapi kwa katiba? Kenya na aru ote mtu otije mukinyo jo awe. Na ote mtu bati gukinya mukinyo jo onge. Karati sawa. Mbere mato ugire atire Kenya na aru askari agakugwata. Kinyera wambu wako hapa ata confirm. Hata ile ilikuwa inaitwa frog marching. Ere kugwatira mtu durubare nyuma aja wa mweti viate tena to na biara vya maguru. Onto boibo athirere. Askari hata kuthithirio. Tuwezi kuwa chief wetu ako pande hii ni mwanasiasa, chief wetu ni mwana Njori, chief wetu ni mwana administrator wetu. Irongo, tutakuwa na kazi moja. Na mimi nikiwa OCS wa huku, leo nimetembea na deputy OCS. Security nitapea nyinyi. Ile kitu moja nitasema. Kuna hiyo vitu nimesikia watu wanaitishwa busi, watu wanaitishwa madisi, watu wanaitishwa ng'ombe, wanapeleka pahali. Hiyo sheria mimi sina. Haijatoka kwa katiba ya Kenya. Sawa. Ukikuja kwa ofisi ya OCS kwa umeshikwa, nitakwambia lipa cash bill. Na nikupee receipt. Sawa. So hiyo haiko kwa maneno ya busi na madisi, hiyo ni yenu. Mwenye amepeana pesa pale, mwenye amedhulumiwa pesa huko, akuja nione. Sisi kama serikali hatuna shida na Njuri, lakini hatutaki shida Njuri tuletee shida mahali tuko. Ninasema hivi tena, Njuri wa hapa hao watu viongozi wa sub county waliniambia hawatambui Njuri wenye wako hapa.
Kigene. Mandagitari kaunti-inĩ ya Embu nĩ bagũteta nĩ kĩrĩa bakuga thirikari ya kaunti ya Embu nĩ ĩkĩrĩte ngathĩti-inĩ gwitithĩrwa nkathĩ kwa bamwe bao na gũtiga bangi mundune na ndĩ baugĩte bakagoma gwatuĩka bationgerwa nkathĩ bonthe na bandĩkwe na kandarathi ya ũntwĩre. Marigitari a thibitari cia mũingĩ thĩinĩ wa kaunti ya Embu nĩ maugĩte nĩ makwiga mĩro yao nthĩ kũrũmĩrĩra amwe ao kwendekithio kwandĩkwa permanent na gũtigĩrĩra arĩa engĩ. Gũkũ magĩkaga mĩrũrũngano ya wa mũthenya nĩguo gũkanyĩria rũvonge rwa kwandĩka aruti wĩra a kaunti ĩno kwandĩka marigitari arĩa onthe a kandarathi mandĩkwe permanent. Embu County pesa yao haitoki Tanzania, inatoka Kenya Revenue Authority, na sisi ndio tunatoa hiyo tax. Time has come. Our numbers must count. Public Service Board must answer why they can only promote one cadre. Gũkũ rĩu makiugaga kaunti iria ciengĩ nĩ irandĩka marigitari ao onthe permanent, kwa ũguo ũtongoria wa kaunti ya Embu ndwagĩrĩirwo kuga matirĩ na mbia cia mũbango ũyũ. County is not any way special. Nyeri County has promoted, has employed all contract employees to PNP. Tharaka Nithi has promoted, has confirmed all contracts to PNP. Right now, Machakos is employing to PNP 600 healthcare workers. Nĩ mararĩkĩria kuga mĩcemanio yao na ũtongoria wa kaunti ĩno ĩkoretwe ĩtarĩ na maciaro. 3 weeks ago, we met Her Excellency Governor Mbarire, and she had promised that with this advert, they were to cater for entire health sector, or they were to be all cadres. But it's quite unfortunate that when the advert came out, it was only considerate of one cadre. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Musiri. MCA bambunge ya Meru Nandi nĩ berĩte ngavana wa Meru Kawĩra Mwangaza atĩ nĩ baije nĩ akũbangania kwĩthia mbunge untuku ya Aramisi kagita kamuswada ja kumuingata. MCAs baugĩte ngũgĩjĩ ĩrĩ bangwa nĩ Kawĩra na Mike Makarina na arĩa berĩte ndwangichia ũkaria bategere untu bubu na mpui. Nkũrũki nĩ berĩte abitha ba ũkaria bajũkĩrie mũriti ngũgi ũmwe wa kaunti tuare kĩwatho nyuma yawe kuoneka akĩritĩra imakania abitha ba mbunge u igũrũ. Ndira rwarirwo kwingata ngavana wa Meru Kawĩra Mwangaza rwerĩgĩrĩire kwarĩrua ni MCAs mbunge-inĩ yo ntuku ya Alamisi. MCAs ba ni baitorete kurita mukana kĩrĩ ngavana Kawĩra Mwangaza na timu yawe ni kiraba kuwa ni baibĩtwo atĩ ngavana na timu ĩyo ni baibangĩte kwithoka assembly ntuku ĩyo na kubwedia wenyangia onto MCAs baba kuwa rwaria no rwetana mbere na ngavana abati wikinya kwithetera kana remwa atuma wakili wawe indi batĩtĩkĩrie nyangia ubangaratanĩria mibango yo. Participation nirathirire goro na twacokia nkatho no ntu baraumirire kwa wingi guta maoni jao na bamwe bagisupportaga impeachment na bangi batego support na mantu jo yakira na ndijali ndene ya county assembly ni honorable members ya kiba county assembly bare abakethira bena time ya kumba ko debate bonora motion jogeta na kinyanga bana wetu akomba kuomba kwethira akiomba guikinyia kiri county assembly ni tukumukaribisha muno kenda na womba guitetera ireri haki yawe no ntuni yake mtu ondema kumba kwithira akiaria. Ndampenda kuira county yetu na ngavana wetu process ira imbere process official na wogo ntije ndekiote na imani kwamba no weje nyombeje ugakanusha mastaka jonde na twakuthikira twakwira we free umaro chietire. Okay, ithethera county assembly no nthikire bura ithethera na nkona makosa era ya tino rito na nkaua oni mushoni ura nkuvote no ntukuya wa ithethera na njira inambi ina heshima. So Ameru to maintain a man on Thursday tukaya itoterete tuthikira governor na aichi kwa tireta wengwa aena
right na democracy ya kureta a legal representative kana muntu ogesheria wakili bawe beye bamuthetere na mukana na joni kiri baraba kwenda utumiro buthuku ati bakona bora mutanganga onere ngari ya monki itoigwenya mibango ete na kubanga bya kwithi assembly anga mantu ya maingi otisha kinya ukatha kwena vitisho bando assembly tukaendelea na process chetu lakini barana baba kondo utumiro kinya itu baonyo iba imenyerere no ntueto utumirika wacha manena sheria njarene wacha manena sheria na iwoke authority accountable akuga withi assembly je mheshimiwa governor ukweko guchiikira maukune ja kuya kutho we mutongerio muthuku na mutongerio riote kuthingata watho na batu tutigutinda gukwiranga ui governor ukathithio ukabanga wenda kuya kwithia nyombe ijana antu bokuga wije withie nabo ukatirimana na full force sheria bakiwa kuri na bisa wa county uramurikirwa kirita imakania kire public participation irari goro bakenda jukirwa Italia nawe governor nkurikana ukweja gwetu ndimbiri na ukweja kianjuri wetere wera antu bantimo esto be antururu no rio mbego kugera iga scenario inkomenya no kwenda gucokeria kenda ona ya gwita kuga wandine kaire anga u mheshimiwa Makasi na ngerere iga rombere anga mheshimiwa Kirinya kinya public participation turone kinya a staff office of county akiarire ntoto idara arirakia kwera officers baraba conduct public participation ete abaithia ete abathithiria mantu ayo nte abathithiria so threat tena mana ukagwithia ngavana we genuine iyo assembly with the weta senate with the senate with the o ma senate wenda with the court with the court menya ona mtu yora akaria muthenya ora etete kwithia antu na kira kiundigaria ke the same public participation kwina antu baku tonto jaoni hapo west barare antu barabara ugo geta na barabara uga wite nande ko baku bareo ari ukauga bora gore kako gu ande kiuthio ni bakoromba uma bisaba ukaria bukwana ntukweu nikienda betithia na mbere rwaria ru bati utangwa angondo menyithia antu babonte utikio kikarigiria twitangugira mwana incho miro atwere no tuni mamuraka watwere tukaita ngugi na security no twere ona na ne kila mtu itukuromba security ire kongana ya ukaria nyo assembly ne ukaria wananchi lakini ukageta mtu kama toero ne ja tonya assembly kana ne ja aidie no twe crime na violence uti gatethia na watu angavana na kuona wae clean utiathinya abanga anto no tuku TV ne kuona anto bakiro beje bakaretwa ibaumire ibeje bagatetere ngavana security agencies chiomthe ni bwirete kuthuri arat nikenda ire katuitango getura tubwirete gwita na ngugeu endelea bwega unenkerwa fair hearing na tutumba batu gwata fair hearing tuigwe rutere rwaku na mtu aja akauga ari boteni akaja na evidence akauga bo ari bukariojo agachieresa lakini watumira violence then it means Kenya yonde kana dunia yonde kamenya gogo mtu violence no te tayari we kuthingata ine sheria so my advice is very simple thingata sheria na mbori antu bamero bonde na especially abotho gochi west ukagita mwana wa botho gochi west wa erua ya mutindwa kenda geraiga kana ithi assembly atorerwa muto kana ringwa risasi yakua nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kinywa Heta na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba
0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. 6 laps to go. Can he produce his best form of the season and take the goal? Now the race is on. This Olympics, we're celebrating the gold in all of us. It is impossible to quantify the excitement at the moment. Stay connected to GoTV to watch our athletes go for gold in the Paris 2024 Olympics. Only on SuperSport. GoTV. Love it. Nontu mathaizeterere na ithaa mugwanja angire gantu gakuruma irio bya kuria Ile kama yako kuigua Kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo Chua ndume kaire ete modugi Ndoka imodugi ko tumerete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals Teno kwa tukarania wa nyomba zuzu nane Afya Plus Ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana Kambia kwingi iko na mengi na ndio ya kwanyange na nyoroka tona mbi Afya Plus Nacho jumutu motu te motu ya Afya Plus jogore ndukenerere akwe nagwe Je, unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatie suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuwezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110581292 au 0710120590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. Gwatogeni oringi kirinteto chietu cheru themwe ngichokera nacio arimi ba kiwanda kia majani kia Igembe Tea Factory ni bagitite maandamano ja kumeneria kunyamarua kwa kagita na andi kiwandene kiu kia Kigoi amwe na kinya kwithirwa kiwanda kiu ikithithagia majani ja maingi. Akariba baba ugiti nyatwanya twangugi kiwandene kiu ni thina bakiuria erekeria bao kubategera. Arimi ba majani ba kiwanda kia Igembe kiria kiri nterene cia Kachio baandamene kwira mukarigiti wa majani Muriki Kanyaru yakiao bakwenda na bagwitia kwathurano na kiwanda gia Kigoi tontu bakujirite mawega ja kija utijo bobonaga bari ba kiwanda kia Igembe tio kwithirikio kinene itwethereta twinyelekete muno na tukinyela swikia Kigoi factory na nontu bagwithirito watene so inkuromba twathurano nontu bagwithira bombere ito produce mayani saitiebo ke production batu twina production yero saitiebo doyaile twanya tongwe tokiakuya twanya 30 eruare twanya tongwe tokiakuya twanya 30 factory beta ba koloma mbondi yantu batandatu director batandatu bakera nende twaya twanya tu bare aya na twanya tutano kuigo manisha factory Igembe yeyo kia twanya tutano factory Kigoi yeyo kia twanya 25 Thai kwe twanya turari twa 3 trainees be ana twanya twele Kigoi kanya kamoko
igembe batu igembe kuma thaiki undu na tore tukumenya kanyake tukethetia atia batu tukwenda chairman Kanyaru atunyaria tukona tunyarua weja mantu ni jarungamiri kiwanda gya kiego kiri na batano bonthe na kya igembe ni umwaki ureba kwa kinyana ratunyirwe kanya kamunini wa mukaririgiti tiwo arimi bonthe ba iwanda bio biri betikanirite kanya kau kaeja we kiwanda kya igembe KNZM twarwe position ya vice chairman Erumako haya abatu thaiko kinyare aitako yana re ineretire ibato sunere nonto bo be batano na batu to na muntoreko atu to batiko nenkero akieto twete embe nonto ito bongela mayani kyoi ito to bongela iwe to matodeta kaya wate ona kware dia ne kanyaru sio la bangi to sio la wa to nyaria Nteto nandi batumite mukana na kwa kethira batithikirwa bakathithia maandamano ja manene bari arimi ba factory ya igembe bete mwanka factory ni akiwe bagakiethanie ta kugwitia aki yao batu itwinyiletwe ne mbondira Kanyaru atongoretie yawe muriki na kuri mantu yarirwe ya ni arimi bonthe barirwe nyeni ko yaunga mukono ne itomo honyo na mantu ya nonto ito ya kuloketie mbondine na to muromba to vice chairman yake na bare otuthikiria ito mwaonyo mbere ntuko 14 tukathithia maandamano ya manene yo mutobi kandi oni kiuria kirankuria ri ana bakiegoi bakithoma ninge bego mbi bathoma ekoro bakiego ibaititanda inge bagacio nao igembe ibaitacia ende itocogerwo bia to bwana Kanyaru otoinya buruku marira nthe ya umberwe batu mwana wembe o factory embe murimi wembe o majani chai na inyelekete be kwana na Kanyaru batu itokwenda kuthikirwa na tukwantu gwiko minainya okiagwethiro ta tuthikiria nyumentu gwiko minainya twacemania na tukamenya twera tukayukia Dennis Mugendi, Wero TV, Wandini Akachio, Igembe South, County ya Meru. Mwandiki munene wa rwang'irwo gima thirikari nene Mary Muthoni augite thirikari ri na mubango jwa gucokia Linda Mama iretetheragia ekuru mono bara bena twana tukenke kagitene ukaunke amaya nurses Kenya ni bekirite kirore witikaniria na ministry ogima kenda bacoka ngugine. Mwandiki munene wa rwang'irwo gima Mary Muthoni ni atenerete gucokera kwa mubango jwa Linda Mama na njira imaririte bonene aria ekuru babarito bakagunika na njira cia mwanya. Basically, Linda Mama was the program that was taking care of pregnant mothers when they were giving birth, during delivery. And what we are doing right now is repackage the same and enhance the benefits. Ensure that Linda Mama is still there, but the benefits are more. Okay? That we'll take care of prenatal care, we'll take care of normal delivery, we'll take care of cesarean delivery, and we'll also take care of the newborn care. And equally, if there are complications, if a mother has complications, then we will extend the same for that. So the package is bigger and it is much better than what the ladies used to, or the women used to have. Kagitene okaunke amakiana sezi bekirite kirore wetikaniria bori tinguge na rwang'irwo gima nthigurune. Mwandiki munene wankia makiana sezi Seth Panyako na ugete zamwe ja mabataro jao ne jainganitwe. We have met some grounds which are going to be a foundation to achieve what we have. But one of the key issues is that the government made a promise with us in 2017 of enhancing our uniform allowance, collective bargaining agreement, and a uniform allowance, and nursing service allowance and risk allowance. In this CBA, we have gotten our risk allowance, we have gotten our uniform allowance enhanced by 5,000 shillings. We expect it to go up to 25,000 in subsequent CBAs. And also the nursing service allowance to go to 30,000 in subsequent CBAs. Akiongera ni bomirite kwa miaka 10 mbere antukwena rwa gukinyanira. It is true that the nurses have waited for this CBA for more than 10 years. We have agreed more than 4 times and it is changed. We agree it is changed. But at long last we have a collective bargaining agreement that will serve as a foundation for the future engagement.
as a nurses union, we have resolved to engage our employers, both in public and private sector, through the law and specifically putting forward the issue of dialogue. We do not want to engage in industrial actions because most of industrial actions, the end result is loss of human life. Nawe PS Wogima akiboria baritanirie ngugi amwe. We want a collaboration in terms of human resources for health, and human resources for health being one of the key pillars for universal health coverage. Let us go together, let us help people at the bottom of the pyramid, let us help Kenyans at all levels of economy and equally in all our health facilities. Agwati mbaru ba kithomo tigania Central batongeretwe ni DCC Jackson Orenyi ni bakuga kwina wongere kubonene bwanda wa chambo gita machukuru ntoburane ogwati bonene baugete achiari nande ni babati kuraitha anabaona rithoria ithaga nikenda batikorire mitugo neje mukirimithika na rugonoru. DCC otigania Central Jackson Orenyi amona wati mbarubange bakithomo nterei iba makirete otumiri bonda wati ambo gwita muno bangi mashukuru irabakuwa kinyaiti ukumete chukuru tia primary untubolo terete atiari ke arabo nene. And it is sad that some of the parents consume this in front of their children, and when a child akianza kunini kuonja kidogo akifika kwa shule akili ina badilika. So if you are a parent or a guardian and you know you are partaking cannabis sativa, time will catch with you. In almost all universities these days, rich or wealthy guys have known that that is a place to make money, and they are selling drugs, and watoto wengi wameingia kwa drugs. Young men and women are not able to even to complete their university education because of the challenges that are mentioned in the universities. Again, some of them are facing a lot of hardships, and parents may not know this. Some of them are going into crime, and our parents at home may not know it. Please, you parents, even as we form these children, make sure that you also remember those young men and women in the colleges and the universities. Kuringana na bo kuritwa kwa mibango entumiri machukuru igotumite mituo yane kathukanga buru untobwingete kinyama karika yano tumirwa botho kukiwendo tigania isi itongeretie kaunti Meru. Some of the parents are hiding these occurrences. Mtoto wako amekuwa defiled, you don't take the necessary role as a parent to report this to the authorities so that we can take action. Some of them go to the Njurinjeke. Some of them are deceived by the culprits that I'll pay you 1 million shillings if you don't report me. Then after the evidence has been destroyed, anakuruka anakuambia mimi sikukuambia nitakulipa 1 million. That is the time you come and report. Utakuwa umereport ikiwa late because we don't have the exhibit, we don't have the evidence with which to prosecute the case. Bareti egitara kia thogeo kongwera na kwea na chiewa kia skuru St. Dorothy School Massimo Mikindori. Last year tulifanya mtihani wa KCPE, tulikuwa na wanafunzi 53. Last year our mini score was 396.83. We were position 1 Meru County and Tharaka Nithi. I am wondering kama Isiolo kweli imetushinda. Isiolo wa neighbor, sidhani kama iko karibu na sisi. Sidhani kama kungekuwa na shule hata Embu, I doubt kama kuna shule Embu ambayo imetushinda. We are here to form the society. We are here to build the future for these precious kids. Shule ya kanisa inafanya ile tunaita holistic formation. Holistic formation maana yake ni kwamba hatuweki tu akili kwa kichwa peke yake. Hiyo ni muhimu. Lakini tunajaribu kubuild mtoto aweze kuwa amekamilika
mwili, akili na roho. Kiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Lispa Kathure Kimathi mwana wa muciari Ntigwa wina wathe ni akuga kumania na uria thina ibandamanite na ndikiroto kiawe gya kwa mwarimu ati kuona kigikinyanira. Kathure uria wagwatire grade ya B cukuru ya Alliance ni akuromba endi wega bamutethererie kenda aritanja yao ukombone bwa thina iji. Martin Mugambi na rugonoru. Abura gutwikaga kura kuri nkugutire mbokwa nwabu kuthiete na mbere na nwabu kuri kwa mwekuru wa Ntigwa Pamela Gacheri wa Kimathi kuma Ntori ya Kagoma wa Ndiaganga akiri gicigo mbunge kia Mara. Nigutwana kanyamo kaomba gutwika niko ukwendia ona kaire tugaka tukagurira ndimu enu embega ino igwa atwane kenda kamenya boria mauntu makwendelea na una university juka uragia jioria. Pamela gutwika imwekuru wa Ntigwa na atare chwa arathari mwana kana gakari kana runtaya kana rwembe. Endelia twakena gogu tugwikara ndi twaeciria mauntu ma university ni twegwire nkoroji yetu jiemana nonto university irienda mbeca nyingi muno. Mwarwa Pamela atwe Lispa Kathure athomere cukuru ya Alliance aragwatangirindia B. Ira yaretire meciria na nkinya mwagago na Timocheni wa Pamela unkende kinya Ntorene Akagoma. Akirigagirwa kuthungira University ya Kenyatta tariki 27 mweri uyu. Uga gukoni kya umanyingi muno lakini ngai no anteririe ngai no wangwatirira ndekara ndimugwatirite mwanka ali mwanka alikia rega barugia yaumire ya mwana indagira na kirikira kinene muno nino ndakinyanga taturi nekenda beja ngagunda gwambete aturi ndibandigira tugaro beja ndibagwira mbonekare bakwijya gunteria kwende ndarugeza sai na irio antu bara bejire ona baya ngai ndio nataka baya ngai bana ngai baratu baya antu bana. Batori baba baturaga kurikana mucie kwa Pamela bakirigagira kuona nwambi kenda bakaomba kwira mwana wao cukuru na aretua ngiri over 200,000 nikenda aomba kuroda preparation atori baria bejaga nonto bwa gutetha tethia mujiojo nibageretie muno na gutimbesha bena jo itekinya no ngiri 5 ira barikitie na kuona ndakingeno mari kana mao makinyete matano indi gutire bupo nene baombete kwithirwa bakirutha bomba kwira mwari uyu wao cukuru na twageria kungangana bo twengimba kwina mbeca tweja twaruta kanyamu kau twaruta kanini tunganganite ona kanyamu kau tukuruta gate tuterie no kumugurira no gintu gate guteria no mbitureruga nako gacai tukanyua ntukwewengi kwina atongoria baria tutite muno kuma baria banene muromi njuke kwi manake mamue turi Siberi twina mamionge wemenirepu Susan Ngoge wa Mwindu twina baba wetu nuo gwitwa baba Kareke tukubera itonjoni bwone bobo bugwite Akagoma. Mwari Kathure kiroto giake akiugaga igutwika mwarimu wa university na gutetheria gina muciari gwa kanyomba na nkinya gwa kankinya muci wao. Niningwa ndalikia skulu mbomba kumosukuma au atigele kana mbomba kumo push forward kanda mbomba gukiria njata ya mujiojo to make this home a better home. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Nkatho cia mwanyi kugwatanira na bao twikire nteto cietu ceru themwe tucemane thitha tuna nusu nkumenyithia ici na ingi nkuruki itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Beta Maureen Kinya muonanirio to mathithio ni Purity Richard.